Segue sendo o gran enigma político do século XX nos Estados Unidos. Máis de 6 décadas despois, a morte de John Fitzgerald Kennedy segue fascinando a unha sociedade que maioritariamente non cree a versión oficial sobre o asasinato do seu 35º presidente. The president was hit in the head. The president of the United States is dead. President Kennedy has been assassinated. It's official now. The president is dead. Libros, reportaxes, películas e, máis recentemente, as redes sociais levan 62 anos alimentando todo tipo de teorías da conspiración. Que sabía a CIA dos protagonistas daquel 22 de novembro de 1963? Foi o seu un descoido por omisión ou algo máis grave? Xogou a mafia algún papel? Houbo implicación de grupos castristas ou anticastristas? Chegou a Dallas o longo brazo da KGB soviética? Sabía algo Lyndon B. Johnson, vicepresidente e sucesor de Kennedy? Son algunhas das preguntas que segue suscitando aquel magnicidio e que Donald Trump se ofrece agora a responder. That's a big one, huh? A lot of people are waiting for this for years, for decades. And everything will be revealed. É a segunda vez que Trump promete sacar á luz os segredos mellor gardados das cloacas estadounidenses. A primeira foi no seu primeiro mandato, en 2017, cando expiraba o prazo de 25 anos establecido nunha lei de 1992. Pero o propio Trump tivo que admitir daquela que algunhas partes debían seguir protexidas para non comprometer a seguridade nacional. Agora o presidente garante transparencia total. We have a tremendous amount of paper. You've got a lot of reading. I don't believe we're going to redact anything. I said, just don't redact. You can't redact. Pero a decepción foi grande cando o pasado 18 de marzo desapareceu o selo de segredo de máis de 80.000 páxinas confidenciais sobre o asasinato de JFK. Non transcendeu nada que non se soubera. Segue habendo parágrafos tachados, algúns documentos están ilexibles ou seguen sendo inaccesibles, e a maioría dos que agora se digitalizan xa se podían consultar de xeito presencial. A familia Kennedy ten motivos para seguir pensando en conspiracións. Even the Senate and the House Select Committee on Assassinations, after a 2-year investigation, came to the same conclusion that my uncle was killed not by a single killer, but by a conspiracy. Non é o que di o relato oficial, segundo o cal, a Kennedy matou no Lee Harvey Oswald, un antigo marine desequilibrado que se identificaba como marxista e que chegou a vivir e casarse na Unión Soviética. Disparou 3 veces, ningún dos novos documentos sustenta a tese do cuarto disparo que din que se escoita en algunha grabación. Tampouco hai ningunha revelación que apoie a teoría de que, ademais do almacén de libros no que estaba Oswald, algunha bala procedía dun pequeno outeiro próximo á Rúa Elm. Oswald sempre sostivo que actuara só, polo menos no día que viviu despois de ser detido, antes de que o matase Jack Ruby, o propietario dun clube nocturno, a quen tampouco lle atoparon cómplices. And there's been 1 million pages of documents and many confessions of people who are involved in that, so that the evidence of CIA collusion in his death and in the cover-up, which continues today, is very clear. Robert Kennedy Jr. é agora o secretario de Sanidade de Trump, alto cargo da mesma administración a que acusa de complicidade para asasinar o seu comandante en xefe. Outra reviravolta nun enigma, o da morte de Kennedy, que seguirá envolto na néboa.